Nayi indaba endala edala isititide emndenini. Ngabe kwakhala nyonini. Impica abadala yabahlula abanikazi sibheke thina manje. Insinda baphendula isivoxovoxo le ndaba yansanganisa nje. Ngubani le nombolo kaMdali ngenilingi ukukhuluma nobaba. Yasathi isusa sale ndaba esegudini. Baba lazifihle lenduku emqubeni kwenze njani? La ekhaya sisibingelelana ngenduku baba kusempini. Phenduka khihlela muzokhuza nanka amadodana wakho efuqelana ukufeni. Odadewethu nenhlamba basayizile kuba ngwalona lifo walishiya ongethiwanga waqunya umlomo ngamazwi athi unesandla semfeni akalunganga. Asazi washonaphi khihlela mina lamazwi akho ayethi sibambisene okwanamhlanje sibambisene siyadonselana nakho nelifa selidliwa umuhla jikele emuva khehla unozala usele khihlisa isililo sikanandi kwathi ukushona wena nenkanyizi zonke sezifuna ukukhanyisa njengawe kuyacaca nje kwakhothama inkosi lana. Just 2Ks. Ay ikoni ndaba hey like ikoni ndaba hey like ikoni ndaba hey like ikoni ndaba hey like haya ndita le ndaba yanqaka le ndaba we haya ndita le ndaba yanqaka le ndaba we wengane zikababa wayisiphila ngokulwa wengane zikababa wayisiphila sixabana wengane zikababa wayisiphila ngokulwa wengane zikababa wayisiphila sixabana lokhe kwashona ubaba la ekhaya lokhe kwashona ubaba la ekhaya yakuthena kuthula siphila ngokulwa lokhe kwashona ubaba la ekhaya lokhe kwashona ubaba la ekhaya yakuthena kuthula siphila ngokulwa mawufike ngephupho baba usitshela senzeni la konakele mawufike ngephupho baba usitshela wenzeni la konakele haya ndita le ndaba yanqaka le ndaba we haya ndita le ndaba yanqaka le ndaba we ay ikoni ndaba hey like ikoni ndaba hey like ikoni ndaba hey like ikoni ndaba